November ni som pariat sang ni som ni panga ni ya tuna hian Joseph Automobiles zema bok CWC peng thlang a khang kan mek a hei Eicher Pro lo thlen belh le a chi dang deuh te tuna kan hmu lai hi 21160 ania hei lo po hi 2080 te 2095 ti te lo thleng boka helaya hnung lang hi 4.5 meter 2080 ani 4.5 cubic meter ani ya hei hi chuan khi malang hi 2110 khania vo in chu kan man mo deuh hleka kan khal chin lawanga kan ti deuh thuak don ani hei hi 8 cubic meter a differential te heng ho hi chu 2110 nen khan in tiat tlang niin ka hria a hei hi en masalok ila hei hi tuirial lam so servicing tura an lo da a 2095 XPT ania cc sang thum ti chuan newton meter 400 ania payload quintal somruk paruk air brake ania ke hi 825 16 ground clearance 195 mm ani SML ke mani motor te ho ne na in ang ania nge chak zok don chu ka hello air brake ania clutch diameter hi 310 mm ania diesel tanki 1 liter somruk alenga heng ho hi eco mode eco plus mode ti nei kha an ni veka a kep hi chu in ang tlang viamin ka hria gross vehicle weight quintal za som pakhat ani SML de ai nan pe sang dai mai 21160 en leila ya ke hi 923 thau kharon ni vele a 2110 te nen ain ang a heng bor po hin ang vek ti chuan helai hian silencer te chuan differential ratio kha helai hian alanga kanon ti langa nge chiang deuh hlekin hredu te kha kan om thina ti kha ni ya ain ang khat deuh put mai 2110 te nen po tiang hi lan dan ani silencer po hi a hniam vak lo ti chuan gearbox hi ET70 Eicher transmission 70 gear 6 speed a chung hian tilang vel a hrim hrimila dang lam na hi a om em lova ain ang khat viau mai adang ho nen 2110 te 2095 ti vel pokha ka kha chu chung ka en lo ma se a kep poi in tiat tlang viau in ka hria an en mai point chuan hei 6 speed 6 gear ania a gear position chu ron dang ta dewa ei malama first gear om ve thung ta ti chuan AC ani a car tape eco mode le eco plus mode kha la ron om ve zel boka 12 volt DC charger engine hi E494 3.8 liter ania cc sang thum zasari somruk 500 newton meter 2110 XPT tenen khan line ang khat zel engine chu a gear kha adang ta dewa 2110 gear kha
ET60 5 speed Eicher transmission 60 ania chuan 5 gear ani thung ani ta hian diesel liter za somruk lenga tankia leng tam ang reng khop maya tok cheng chong hiao mai thei ni balu han phur te tiang enga moni vela chuan kan tlan tam na ber anga chuan a man ruwa vel po hei rin om cheng chong khop mai ground clearance hi zani somnga pariat mm mania 2110 kha zani somnga ani thung radiator po ching tha tau mai lawang radiator tau chiat te hi buaina na satak mai pakhat ani ve ni kong laka heng asok leilan ti te po hi tau chengun khop mai radiator hi niama tuna kan en lai 2160 hi scholarship lam mi na an lak tur ani mela not isa ma saber tur te po ni hial mai theini hei hi chana haran ti khop mai ti chuan hei urea hi liter som ni pasari alenga battery hi 12 volt ani thunga 100 ah chuan hydraulic chuan haiwa mang lo ani mel haiwa in ziak lo tlat mai hei chu haiwa ni lo ni ei char tripper le motor a truck te ei char motor hrim la du le hra chiang du kha chuan hei hnuai number katar lana hian call le whatsapp khan biak thei renga tin office hun chungin Joseph Automobiles zema bok trong trai mual thlen ma CWC peng thlang loka khan awa belh chian theia chiang zokin heng kan soi bak te po alak dan ang chi te khatiang poimo sang kha zo chian thei reng bok ani in stock hi om lai ni chuanin awa belh chiana a test drive te po kha nei thei tura ngai la chuan servicing le part hi an tang maya tuna hian an showroom tur hi du thu samen la pe fel lo dewa servicing le spare part te hi a motor that mai baka an in chuan na pakhat ani bokani ei spring hanger te po rin omang reng khop mai cheng chongana ti chuan steering box te po a lian tha 2110 te kha khal nuam takani steering khan nuam khop mai a brake te po nuam a top nan Eicher Pro 2110 XPT differential ratio lo en le lokang mudu shedu te kha kan om thina